Lauk sehat. Wih, lauk. Gerah. Aduh, Nyai, dengarkanlah. Barudak negara we sarehat. Tiga haji madamel. Kumaha? Waalaikumsalam. Bade laporan Haji. Nya Haji. Laporan naon sih? Pos kayak uangnya jadi. Oh, udah hareun di itu di pos. Mohon. Ya kumaha deh ya sudah. Lapar sono Pak Haji. Siap ke ku pegawai di antaran.